Son isa kesu. Sises kasakas kisabol machon patangko. Ni sises masanir mapukach apkashin masandalang nan lang o masani. Semay anso leler. Kom kachin kalnganata sapol momi manage, po sapol momi manage and bil kalnganata komi. Po komi kashkiyong sapol momi manage manaman en kakaon aramas koros, po enka kashkiyong mor sosyuk irail koros makom kashkiyong ye. O yech mor, aramasakan en essay komila, makomicha kosh melel, o bilasela sises Christ makom kashin paranetor. Ikasaletar sapol momi lingan nin sampa, o ikaim sakalar tatong kan makom kashin kileleyong ye. Maing semi, kom kashin kalngana yeta mon silang amoy ansowach, kalngana kanyeta linganoshe me iyan kier ni ipachpasyo remi mon sambawash esay kincha kapikapikta. Ikasalay komitaren aramas sa komakom kashkiyong ye nin sampa. Irail sapol momi ako kashkiyong ye Irail. Irail ap kapayatar sapol momi masen kan. Ansowach Irail asatar memekan koros makom kashkiyong ye yer pilpulsang remi. Po ikiyong railer patang kan makom kashkiyong ye o repasyawan aleyer. Irail asayer me yey memelelen me ikoto sang remi o Irail kameleleyer makomoy makashin katarieto. Ipasyawan kapakap ken Irail. Isosya kapakap ke samba po Irail kansya makomoy kashkiyong ye po yakiye sapol momoy Irail. Me koros me chingal ye sapol momoy. O me koros me sapol momoy ye pil chingal. O lingan sansal kitar Irail. Eri. Mechi pan pacha wong remoy. Isolar pan mimi nin sampa. Ap Irail pan mimi siya nin sampa. Maing sa may masarawi. Kom kashin nakit kinraila maramoy manaman. Maram kom kashkiyong yeyer. Po Irailan wiyakila tuwe siya kashin wiya Ni mimi rerail inakit kinrailer maramoy manaman. Maram kom kashkiyong yeyer. Apapali railer o sosyaman emen nan pngarail masalongala. Icha makilaltiyer en salongala po masanen puk sarawi en puita. Eri, mechi pan pacha wong remoy. O ipasyawaner mapukas nin sampa, po irailan kak aniki ay peren nan mongyong rail kan nuunsak melel. Ikiyong railer sapol mamoy masen o sampa kailong kin railar po yaki irail kaiten kesen sampa. Tuwa siya ngay makaiten kesen sampa. Isosya pagremoy po komuyen kashikin rail sang nin sampa. Apo komoy en kashin paresang rail masuwato. Tuwa siya ngay makaiten kesen sampa, pili tuwan irail kaiten irail kesen sampa. Kom kashin kasarawi kin raila memelelo, sapol momoy maasen yay memelel. Ikatar railar nin sampa, tuwa siya kashin katarieto nin sampa. O puweki irail, imuitong komoy pain ngay, po irailan pil utan uyala sapol momoy. Isosya kapakap kin rail siya, Pwepil Irail kan mepan poson niya puwek ya rail patag. Ikapakap po irail korosan uyala Maing samay, irailan uyala nan kupuracha. Tuwa siya mukash rey o ngay remoy. Irailan uyala po sampan kamelele makomoy makashin katarieto. Ikiyong railer lingano siya makomkash kiyong yeyer. Po irailan uyakila tuwa siya kashin uya Ngay re-rail o komoy rey. Po irailan wutan uyakila po sampawa siya nasa makomoy makashin paraneyeto o kom kashin lalala irail tuwa siya makashin lalaleya. Maing sami, kom kashkiyong yeyer irail o iyanani irailan yang ye miwasa me iban miye. Po irailan kak kilang lingano makom kashkiyong yeyer po yakiyong makashin lalaleya mon sampawa siya sa ikin siya kapikapikta. Maing sami mapung, John sampawat sa say komoy. Hap ngay me say komoy o irail pukash sa yeyer makomoy makashin paraneyeto. Ngay makarayong irail say komoy o ipilpanu sela siya wiya mesh po limpak makom kashin wiyayong ye en mi re-rail o yen pilkak mi re-rail.